Yada say Samuel Cobb BM do Badwam TV Badwam Jumedi no eso umre no wada agenti yada say de ade hyase no yade kase no na ebra we na tama mpakadan train no ya enura na eye edwuma na kogina kwan mu yade no ensam nsem bi ebra medi afia amankwa tamaklo afia ni de mienti se de nsem no etie Tama mpakadan train ya na enura impenifo afia se yade eye adwuma ahwe no edru kwantinfi na ejina ye efisa emergency break no so obi na de nsa kan ye o se no ankasa na ejina ye a obi ntumi enkyere na nso ni nyina mu no Ghana Railway Development Authority pani ya woda no Dr. Frederick Apo ene Adom kase edi nkomo yi Tama mpakadan train ene ahye operation ase na Adom news in central for ebepiem ewa ha no yani Ghana Railway Development Authority ene passengers awodo a womo ewo tema a womo de wonini akire afenya etina ye train mu na nya asem keto akra ye nam kwan so ekọ efri tema railway station etu ye anche bia train no ekọ car ewo kwan mu na hyew pa pampan na enye adeketoa ye ne passengers fo bi atwetwe nkomo na yitiwom ma yitie pie ne bia ye gina so na ho nye ne ho no mu bon ho bon pa na enye enye kura enko na ejira faako na area no ayejira no ho no mu no sent wo pa mambo mo mini se eti se ka wo ko bi be se wo mu driver no be jira na be ne enti ma fa ne normal ya na pa wo mi ba no me ko ya ejuma bi o kilometer 9 enti na me full train no te me ko si o kilometer 9 ya ejuma bi ansa na masamba enti I mean, this thing has not been a new thing. It has the thing same thing happened before. They now inspection Mumbai no. The same thing happened, but it wasn't too much like this. Generic Accra and it's a movie. July, August. Chief Executive Officer our no the Ghana Railway Development Authority ano Dr. Frederick Apo atwetwe ho nkomo. Train bia no ye wo emergency handle ewom. As a passenger no or distress and as a baby hana no watch a train it will come to a stop or the emergency brake application will come to a stop. The other one is say passengers near 5 obu oni until ojina one watch it the aircon obi ko train one of the emergency stops and a train came to a stop. But the only say I have authorized our system design team no ye be ye bracket bi a protect emergency application no enti bi akra bi ana obi o na adwe ni ho no untimi nkotwe o twe a train no will come to a stop. But me so mentimi ka se bia ye be disable no na passenger bi e bia sabi o oyare ana emergency medical situation no it is meant for SOS or for passengers to pull it when they are in distress. Meeting at the Prince Owusu Esido Adom News. Yanto akase no eso na make say members ka judiciary no ho no wo de ato won mo nim se wadwuma ye mu no wo ma ho ente na afen so won ye illegal mining ne edubone ho niema no de won mo hwese mra no sam no ebedi won mo nim a won bekeka won mo ho ano general meeting ase edema Association of Magistrates and Judges of Ghana and semi etoja. The fight against illegal mining and drug abuse cannot be won by the judiciary alone, but it cannot be won without us either. Let us not underestimate the ripple effect of our judgments, our diligence, and our courage. Every ruling grounded in justice strengthens the foundation of a law-abiding society. Let us recommit to a judiciary that is proactive, principled, and unyielding in the face of impunity. We are entrusted with the solemn duty of interpreting and applying the law, ensuring that justice is served impartially, and upholding the rights and dignity of every citizen who seeks refuge in our courts. Eho ena acting Chief Justice Sunday to empenyinfo nyina ene wo say engagements with civil society. We must amplify the message that illegal mining and drug abuse are not only criminal offenses,
They are betrayals of our collective future. We must also foster judicial training and capacity building to keep abreast of new methods of drug trafficking, cyber-enabled criminal networks, and the complex corporate structures often used to mask illegal mining operations. Teachers and Educational Workers Union of Trade Union Congress TEWU say one muti mopo a woboye so call a strike a year nanu kwada no omo ba sense. On Monday, 29th September 2025, TEWU leadership held a meeting with the Fair Wages and Salaries Commission and our employer institutions. After a very constructive dialogue, the parties resolved to work towards an amicable solution to the concerns of the union. We are expected to meet the Fair Wages and Salaries Commission on the 7th of October 2025 to proceed with negotiations, conclude and sign the various conditions of service of the affected institutions and of the TEWU of TUC membership. This form part of the agreed issues with the Fair Wages and Salaries Commission during our engagement. Na we and a TEWU mpenyi for to just say atianti a wono mo e de atwentwen so no nkire se wono mo agya ikura ne mum no se wono mo ekọ ekotie ensema e be free wono hyemudi ne mu abana se wobo enjo so a wono mo ebesan etian ne biem kosi se wono ma wo hwehwe wonsa ebeka. We however appreciate all management and school heads who have been supportive and cooperative by allowing our heirs to press home our demands without frustration and intimidation. Menyando so na Adom TV Badwam kase na hana bema kwan na no pay ye DSC. Omre no wada agenti ye da se papa de du so no said the Adom online stories na tie nsuo ni ntino the bonkrata na ye nsenya nkan na fe agudie mu nsam so aka ho. Nti twen ye nkọ ba bia na fe yento asomfa emma ene akwasi adwuma na sa de no akopie ba bi foforo. Aha nti saa na ye kọ no nti na de mi gina mu ha kosi se kosi bodin so ebeba na fe ya to aso na yemo bia chibiem samo bia kwaba ne tichi one wo afi e na wode wo fidie no ato ha na ye Badwam 5:30 ene ye ba se Badwam ye de nwom no ajejeje ababa na fe ya hyehye ye hu nkran ye wie nkran sha ye de news no ebanti news yi ene ya kan awie ya ye gina mu de bonkrata ene Adom online stories no to aso na fe agudie mu nsem so aka ho ye wie pe health tips nso etwaso na fe yakọ jinkrato na fe interviews ahodo bi ahosepe wo ho asemidika pensempensemu yaka ne nyina bom ya yede ebrewu na enne yekọ obuase brahabebome locals eho ene yenua bema DJ Amus yendie yenim no ochiamen amoako dakwa ene na abusua etnase na yedine na wotweda ewo oboase brahabebome locals so die ni die mu a yemfasima ba akwi na yemfanye nkaidum yemfama yenua no Erade emfa nekra ensie ye emfa emmaye nti ochiame amwako dakwa erade emfa okra ensie yeda se enti ene no ensuo no agugufri eno an minim se babia wo no so sa na tie dia ba enkran miamia hodo bi na no pai kura me guso a me kasa kura no yade se ensuo no eguso eto ai pa nti ehwe hu ye nkra no ikosko a yehwe se ye bepe pullover bi na fe ye de ahye emofra no na atumi aboa sanso na yehwe se
nnuane a ye die ni nyina nso emu be ye hye ai nti sa ya na weda na ye code se ya ene nnuama enwunu no ya na enhyeda emmoa papas emfa emmaye nti no ye hye no nso emfa emmaye nti ye be hyase na ya hye no nso se be bie phone lines no na nso wadwen wo headline bia wadaro ma na ode aba na fe ya to so wo ho de amount. Now, adom.online.com, deported from the US to Ghana, then dumped at the border. Nigerian man speaks out. Nigeria you know, you don't know a free US, you don't know Abahano, send a border no show baby kura, and you don't know a toy. Adom.online.com, as some no so a war a ho. Adom.online.com, UTAC Honest Joy News Erastus Asaridonko for fearless journalism on Galamsey. UTAC for na boy yankasi enu abema Erastus Asaridonko abaso. Se wono so atu no ho asi ho se Galamsey ne de. Baby bi koso bia obeba bonten na afi aba be yi yento. UTAC for abon na baso pa se hu ni sho bia nimu no guso aye na dwuma nti de e beka aka ho no se Rade bambo no bekoso aye kese. Ediama Erastus on team Noah. Ya one more echo day report to Breyer Galamsey. Said the soon sorry nyina hodo ni nyina ni adane brown wi. Ampanifo council ebuaya nso wo monte ye. De bia ne e ka Galamsey yo enyo. Still wo mutu. Excavator si enya homa ananya praye ananya tade ne abobọ. Efa kwantempo so rewra kuro ni mu na koho nti eho no ye hu ana serious o asem a ye kan adane ase enyum 20 abaye normal we yasum no kosise bi beto ana ubenya hu sunsu aso no abete ase ba wo hwe wo mu a Galamsey no ase won sase ni won su a samia no nra me nutritionist ba ko so baby okoye ne service takwa ne mpotamu ho me refi hospital no boy ye ba wo so wo hwe cases a wo mo e wo sa area no ho central ne takwa sa side ho ba western mo e ba no a kidney problem nkuwa ba kono ne ye nsuo na wo mo no no nsuo yi em se FDA so o mo research bi a na nsem bi o mo ye beto abonten lead na e wo nsuo mu akra afa ne yanyinsen no obate onim hwe because eno ne nsu ewo ho a eno anu wo mo no ne ade enti be wi akire na kwakọ ha akra ye de na ba fofo e wo wi ase yesrem ani die mu enye yen ne ni a edi kan a Galamsey me ye sure say me nananom penso wo mutu Galamsey no ansa yo nti ade na ye die ye se no enti daachim kwada na ewo akire no ede no mba benya serious pa o serious o ni aka ye nuclear state of emergency ni aka ne sa na esa abaye normal ni ho serious o sunso aso na no den ye nua ni nyina sai enso ye si ni di ye nso be wie sa adua no kro no ye se ye nti ye die no eno a na atwa no ho na asa ba bekuye ti na yare hu kwa akraketwa efie mienu na bibia hono ne ha nyina ahono ye kakra bada no kon ho aw yesremo ya sabo alam say na ya sam nsuo enro am say de bonkrata ne ba ko kan nsuo a na emisa central se baabi no wo munya no be 2016 mu no wo 2024 or 2025 mu no just so to say who ewo he no moko pompe ewo he kwanya akofo na nanom mun sorry mampani no ye ne de na yenso so bia se baabi a wo wono adai your regional minister, your DCs, your assembly members, your nananom opinion leaders. Oh, how? Ndi we munyina. Nanka mampani bebre. So bia so oye na dwuma.
na nanom ani die mu baby edu no de edu mu ho Mumia mama omei hadwen tesa wo mo ka se beto brebi ye bekwa akokra nsu aba no ebi ana wo me ne wo ye ntimi nkokra because ika ne ni bi ti mumia mfa ye nan si fom ye nka ho asem enne galamsefo no wo behwe no mo de niam abon ho ban ti wo ye mo hwe kura nka ho babofo nso erade nka mo ho na birum nso awia no afi wo mo so de wo ho akohyemu no because sika de unhu sika na gold nie wona ne ba akokura puduo nti ampa temptation is very high by your best any dim da chinti ya ka enye gold tuo no na e problem o ba bia wutu no nsuo ni mu a wutu no na ye kwa ye no mu a wutu no asay mfudie no eye eno ni problem no wutu wie so awon kata so no bi kwa ne ba bi no akotom no awu yo Adom online ai ne dia omo so ede eba ya wo bo irasu sabaso no na mede ebro wo ye kase wo so wo headline bi a mede fofabra na yentie wo ai wo headline now dia ba 0302211701702703 wo share achimota ma 7 St John's no honum ne ade a mehu se me sure ida ebia omo ewo ho ton ade no omo atete gata ne mu on aya ade titi mu pa na hwe anwea pa esunsunsunsun gata na no ho no a ne kan na enura na adwoda no ese nsu asa ato aguso nti asa afo abegye kwan na boso ti ama ekwan no aye keto a minim de enti a yesa ye no ye yifri gata ne mu no ya nsan free ho ebi ensuo wo mu ne ntia eze ne nsuo asa ato agusu ba ye besere mpadifo de mo ye ne ye se ye ti gata ne mu se be ye nsuo to a ebenya ba bi afa na nsuo ne diem ye besere ye ti a ye kwan no ho no a block kwan no yensesa ne ntam ne ntume mu aye yesere mo ne diem a mpadifo yensori ne anya adwuma no na bibia na mampani o adan sabia ne diemu panimu a wutu fie so maame no papa te ase a wo ware a wo ma no kunu tie no ani diemu wo maame no papa na be kiro se de ye se ya na ampa ye pani ebia wo ye bi obetimi atene wo de nanso assembly yankwa abode hoyi abode anope ye mwache emu akwaba ejisime ni efia yada se papa so age yenso yentie we na so mo hoye die na me adom ye ho ye papa ni efia e ba fa te pa ejiri se bibia boko onyankopa adom onyame na dia chi die ni di afri sa ekian pa chop na so ka create the meka le should be guarantee na o kan ho e ha bi o kan bi so en kade muzika asuba for some girls on menu because of panki koma asuba for libya 3 4 omo pitch bia asuba mutugante no utwa kataso entu nkonsuum wa kataso a yeba ntufufuro en katasa sina besa bwanu asenya nyatadie ebi ochiri bele ni uchera me dimasa ba kutwato ye ye di biso afia mi sermo a en no dos no do ese watermelon ko di kura di watermelon anya watermelon na se galamse na sese no ni saba no plus amunsu ye bia no ya te sa ade se di bo fi meta ko ese bo africa feelings na ni ya sam ye strange na je ni mbobo ehu sa ade kan amen ya da se message abaso papa no pay ye mo akwaba message ya mo akwaba o on some free BM 0302211701702703 the abodi abeka ye no kre ene usi would the fruits me bia me the carrot na ye mfato ho carrot adani dua na simfinfi serious o se bibia aye chembe de ye pentem
ni ate ya nyemfa so hey odwen wo mfa so na onwen ya pomuden ho ti se wo hye na duro ni tomatoes ehun ko emu green na ate nsuo oso wudi ne sa akora eden meanwhile tomatoes nso ye mema prostate tomatoes ka wunya no fresh na ka watoto ade ama okunu onyini mo prostate ho ban nso na ye dedi mu nyina green eduro nko a mame nko SK way SK bola sanopa ye mo ache mame afia mankwa mejo so mpacho bibia boko de mame adom bibia ye to ba de na ye nsuo ye kwaye ana essay manka samdia ene the year 2030 die awenya nsuo ene kwaye enkom we SK bola nyamene mame kata America se mpani fona nkasa enya galamse ni dipadia enkoda no so enya diu galamse na ye kan no enya enkoda ni diu eya mpanifo no ene di eya soljefo no ene di eya polifo ni di itazo do to bi first one na onabo akosi demfi ewo abemu no na galamse bi koso on the site wo ko no soljefo ka so mo manu ra site wo emo ko hwede e koso entene ye tuase ama ye ho atwede a ye ka se ye mpanifo no ke dem di se galamse nso no ebe kofom ama ye ho atoye o ma nya pa dia ma ne ye be ka sa ma dia chen ama dia sa so galamse no ebe koso wo ye SK bola na mana hene kwaku ofori ewo so papa no pay me mo achen kwaku me solo TV ni volume no ni yankasa wo phone so me mo achen ya ana antiefia ya da se pa na ofri hia no pay Meka zevia kwetia. Mo mintio. Na minsha mo ni mo juma pa mo ye ne adomo a ewade da adomo. Onko so mama ni mutia mo de be mo juma sa. Amen. Me a okay kakraye oba achimbo adua. Eko to prema ko school vocational school bi o ye frɛ no Denchemo Technical and Vocational Institute. Na school no enyamwa ya post ni pa ko. But also have facilities That's only the same people like good facilities and never to the same exams and that sometimes having almost minimum be a cool school. Almost idea pa everyone be easy before. But okwa said you when you are anyone that capital send can send a before your margin so akwetia GCD. Omodanya omujaya in the call for nomujaya. And no more the school over 15 years in here. Wow. And he said this year I want me see one story building from T24 and I see one story building and I say education service for and I say Ministry of Education. Yes. Oh, now come on one school no. The so most of correspondent. Oma Korea and you go be an ameraho. I say what can you be me near the chiro ho near her. Yada se papa mama fala scholar na yenkwa agudie mo ensem medafo 2 p.m. me mo akwaba on say kinzuba kiyeme meyoba mejo sumini aba masomo atante mambo na poma e nyame adom bibia na uni aba ma ya ne aja okafra wai ai aduma na nya better sa woto aso Eric Ibanti ene Evans na aba ene ya system kura my chief of staff okay. Na NDC chairman Kamel Mampoma mention me aba share me den kamesere galamse issue share say akwa bi kura na mbebi no bi kwasa obeka che eti anka mesere say otikokko so otumfo enfa na no ntum because I can't tell you otumfo ka say na obia dai enti say na na no to galamse issue say ohini bi aba me aya galamse e wo site no say ya because asante your dom asante your kingdom mesere papa so then na be si forma onyamma sawo ni say kima me ye sure say galamse issue no e be kofam na ma say Ghana so ye wo mra bia enye otumfo pempo na nanum nkaye nyina ba bia galamse koso bia na nanum e wo ho na de wo ka say ye na no de maame me donyame obakumase akokko kura mpi meti ho na se na me che se enye otumfo nko asanya ho nko na ye ayi me che se na nanum nkaye
wa mantama ye tu galamsey no mo so mfo mo na nsi ho sa na make amu nya dey enyim bi anta be ma niam we nyina kofem because yen to say na emra bi so ho na His Excellency John Dramani Mahama betimi akobi ma o ma papa no ko na say o ye Ghana na dey aye nwanwa enye nwanwa ya da say papa me yemfa ko ni nsi ha na yenye agudie mu nsam no nwie na ye ba na bre wo mu amodaroma ya ka kire no so ya to so e wo ho nti Evans ababe jinemo no pay ya hwe sede agudie mu nsam no etie memo akwa ba be me na mejo so Dr. T Yakupon Adama hunemu kopa ndize ozo ho ye de nyame adom ye ho ye papa na say dame no say last na ujinam of course dame no de utim say specially crafted for Ghanaians womo a sebe womo ye madwemma dame no enyansafo agudie enti utim say na no memeda ukopiem bukum gamashi ho a Dr. T na efepa kabre yewura kuma na je na owie 10,000 Ghana cedis the whole of Greater Accra ono na ewina enti na efe yi pa sa enti nyame ya dom a we nyina no se de kuma je ne 10k asa no so yi ye beba to ye side ho na yakwa asante so side ho of course enti ye wie sa tu no a na fe wo mo aba bom na yababenya the king of kings that be tomu o makonko Ghana mu ha say the man no first pa no na kwabna ye kaso obi to dam ya ze bun ko hwini ye dabi kura who's a sports and kasa no see ye business oh yes awo kansie no sikasem pati ase tie no unim agudie bia dia so mu ye na wa yire ho ti na unim dam to a sabe unye nipa hunu sabe unye sansani die Adom TV cover by dame asa santimentum for mo omutam chuku omam so atoy mantam chuku na die wanwan say eto wa ya director wafo frɛ say northern ho enu ti ne ye ka say northern fo no enyina enko sa northern sa ne aye no yes on say we na hyasie mu ni ti say de tie bia ba yo krom ho nyina bunu fo nyina be ko register wa sentimentum enti yada mo ase pa so mo so mu twetwe ore kuma me so ya atakakra bra manager ye na ye nhye wuhu anopo ye fa nkuku ye fa num koko ma ya ma ye fedodo nti kwabna ma menye mu mawo na to so mera sepa busia mame emma kwa babio mfamra Adom TV so ni adu so yi ye agokansie munsem na anopo ye baba be wuramu na ye di nkomo kakra free amanone hye no so se edino ye Evans kwabna sapon ofreme Ken Van Vita the sports card na mejo so Enra UEFA Champions League no ye jepene ma etimi ekoso match day 2 na matches na etimi etodwa no na ka behwe pa jese utimi se akasefo bebiri na no womo etimi eyi womo ho hye no se Arsenal boboko no etenafio Emirates womo ehye ka mienu editi a Olympiacos boboko no from Greece a womo entimi antie Barcelona boboko no tenafio surprisingly Hans-Dieter Flick etra ho ema Luis Enrique ni PSG ekoshomo ka mienu a womso timu bako AS Monaco eshemenu a Manchester City enso shemenu na Villarreal etra Spain eshemenu ma Juventus boboko no womso free Italy ekoshemenu and of course yenya Borussia Dortmund enra zemretu womo she ka no mako nine ma boboko din Atletico Bilbao from Spain enso so no etimu bako yenko na yenko some of the highlights from enra UEFA Champions League matches no highlights from Enra UEFA Champions League matches etodwa ewo enkofo enkroso hye no so say Arsenal wo mo hyemienu di tia Olympiacos wo entimi antie sanso na PSG ekoto hye Barcelona foso ehye wo mo academy nu wo mo ete bako and of course yenya Dortmund wo mo hye nine ma bobu conference Bilbao eti mu bako and bobu conference Villarreal any Juventus and so ekote obi a hye ne yonko mienu enti ye call live on your screen a table of the UEFA Champions League group phase na say league phase as of now after match day 2 Bayern Munich and the kind almost 6 points Real Madrid tosu mienu almost 6 points Sanso na Paris Saint-Germain and so 100% record almost 6 points after 2 matches Inter and a tosu na almost 6 points Arsenal tosu num so 6 points and a Karabakh FK and so tosu is almost 6 points Borussia Dortmund from Germany tosu so 4 points and a Manchester City and so tosu watche 4 points Remember if you said the tosu kono Tottenham Hotspur so 4 points Atletico Madrid from Spain tosu idu 3 points Newcastle United tosu bako
one more 3 points. Olympic Club de Marseille from France etoso du mienu, one more 3 points. Club Brugge enso toso du miensa, one more 3 points, followed by Sporting CP from Portugal. Toso du miensa, one so 3 points, and Frankfurt from Germany etoso du numwa, one more 3 points. Barcelona and after that loss against Paris Saint-Germain, one toso du nsia, one more 3 points. Liverpool in prepare toso du so, one so 3 points. Chelsea etoso edu enwotwe 3 points, and Napoli etoso edu nkroa, one so 3 points. Union Saint-Gilloise etoso edu no, one more 3 points. Galatasaray and etoso edu no bakoa, one so 3 points. Atalanta etoso edu no mienu, one so 3 points. Juve etoso edu no miensa, one so 2 points and no Bodo Glimt and etoso edu no na ya, one so 2 points. So live on your screen, table no kwa kusi ase ho teams no mako aduasa and 9 nurse aduasa no insia womo says Karat Amati womo na etwato a womunyanya babia eno live on your screen no prepare ye beko na ene matches a ebetodwa ewo UEFA Europa League no eno so ye de eho ensem e de amount na ne matches no ye Fenerbahce womo ne Nice na ebebo FCSB Swa Bucharesti omni young boys from Switzerland bebo Celtic and Braha from Portugal and so Edibe Pemso na Pilsen and so the Mamo FF and so the Aboeni Yebenya Braun and so the Utrecht and there one the ball any 4:45 and a Ludogorets Razgrad one the Real Betis Balompié from Spain ebebo 4:45 other matches from Bologna one Freiburg ebebo 4:45 na Panathinaikos and a go ahead Eagles and so about 4:45 AS Roma and Lille Metropole from France ebebo 4:45 Olympique Lyonnais and Salzburg ebebo ni enumere nonson and Stormgrass and Rangers match ebebo so 7 p.m. and Maccabi Tel Aviv and Dinamo Zagreb and so ebebo ni 7 p.m. eno matches ni nyina etodwa Europa League ni mo Nottingham Forest and Midtjylland Celta Vigo and PAOK Thessaloniki from Greece ebebo 7 p.m. Basel and Stuttgart and ebebo Genk and Ferencvaros and Porto and Resta Belgrade, AFK Crvena Zvezda, 7 p.m. and of course Feyenoord, one more and so Aston Villa and Edibe Pimso. And UEFA Europa League match day 2 and so this season Ninjano Yede Esumonano pay. Abja ma yenko na yenko piemu coach Eddie Emma the Black Starlets of Ghana, Prosper Nate Ogum Ubefia and Wakasa. The Okanyana said, Nyamiya Dumwa, Ghana, any Ivory Coast, and the Babe Pimso, when we qualify Akupimu or the Wafu Zombi under 17 grand finale, Womudin Kunim, Edifa or my Nigeria, a latter for so Academy Noa, Womo Entimiate, and no, and a Prosper say, Omunim Ivory Coast for Nipa, Nyamiya Dumo be anymore, so Betty Ghana, my enemy. If you know, engaging, Omamametia, CSS, the main responsibility is to qualify the team to the friends who engage me and my CSF for the past 8 years. We have not been there. And for the FA to sit and identify me as a replacement for my senior from Pomanson, so I said they have some trust and confidence in me. Looking at Ejuma Maya Wafa, CAF has only 2 aeroplanes for 2 countries from the sub-region, Yenye side. And if we don't win against Nigeria, the 3rd and 4th night the Kwakobono, Sabi, because we'll be any so. If you know, engaging, CSS. No, and some Prosper Nate Ogum Chene, Edma Ghana under 17 Ratiano Black Starlets or the Atuja, the Nani Butai Nani Sober qualify at the Remo or the grand finale where the Ujuma said the Efino, Womo Manua, Yamia Dumwa, Fiada Ebe, Ghana, Yane Ivory Coast, host nation, and Ebe Pimso, or the Wafu Zombi under 17 grand finale. Yokopimo, Ewo, Ashiru Keteke Nananom, Glorious Accra House of Folk, Omakachea, Yamia Mommy Betem United, and Edibabe Pimso, Noma Brantia, Nidin, Eddie Abdul Karim, Edin Sem Atuja, say Yamia Dumwa, the Esumi Bia, Nomidi Kunim, Edifa, the Hunters, Betem United, so, O my crado, on base Edwanu Diama, Omo fans in Nina. I can say, Momo who be good football because of Yeba House of Food.
yeba and enye draw asem na enye lose asem the mesra film mo ye mpaibo say injury bi ambo na nyankopon be boy ho ban na omanya time aye de amaye because in expect ni na ye hu because e pese ye koye ni mpeprebe because game no nye see na me susu senye see na me bom game but I feel na normal start ya epic the eba nti me kan say from there ma me krom techimantia bechem at the first nine no there Kumasi phone nyina obi a mehwe good football obi a mehwe game pa hasufo ka be bon nyame adoma and sama Abdul Karim midfielder Edema Hearts of Folk or the tuja or yepunu ni hafuni de share or say nyame adoma ba wa beti omani because ono ani kromu a woni be chen for no bibia be kama na ukopie mu e wo Heart of Lions so aka che a branch adi Kwadwo Obin Junior former striker Edema Hearts of Folk nyame adoma me crop bia Kumasi Asante Koroko metema na edebe pem so na abrantia ne say oh hwe qualities a ekura Heart of Lions a o me capable say on beto mo fans anim abra won be body ti akotoko kamera ya do start here so nya good season 3 matches are winning anti Kumasi na you call out I say nya points difficult to my if say team make it on the same team na no mabo last season this season enti anya dey bia here yes you team Heart of Lions you team league in the na na second enti just you team enti e kwesi o mo no e fa won team na players get of the same players na yes you e si say be lose some match na enti me free pound don Kumasi and some match after and then some striker Edema Heart of Lions Kwadwo Obin Junior e dey atudwa na abusia encheye na branch adide NS Akushe Bahubali ekofi mu yaya oyo obi a na odi djuma e okutruku mu meche boxing na eno na say Ghana National Sports Authority no womo e dey we no ye ban e dey ato boxing so na eno na legend e dey ma Ghanaian boxing Azuma Nelson dey betu dwa say Ghana hey ye boxers bebre na no sebi omnum numbone na Dr. Prince Pambo enso shi obi a oye expert eba no exercise medicine emu a odi atudwa so no kwasem se Ghana ha wo mo di djuma akutuku mu no bebre no fa nubone a wo mo kogina ring ni mu na epempem mo kra wo mo ntehwe the canon ru ananema ye sportsmen no di the fano se bi eya na enye papa it be a very refined as a do call broaching in Yamaniama na don't be very refined. Na yet you know omo kekanyama bibre e boom. Ono ni ohia na say edia obekwa ko gina ring no mu no ohun ni opponent no kwa ni opponent na kitwa woni ni so ni opponent no pim no kwa mpo a ya wa wo so otino ontin bibre endro no na meka eben na mbeo Emma Ebia when Nimana Honama utility. That is one. Emma Wakuma no so ebo and tentem into obey hyperactive. Now Akumano bon tentem ebo sending yami pese ebrona. Ejimi kofa into sasote Wakumano ebe jai ejima ye prekumpe. Obi so sebe or mobox and or mobon obi deninsa kosti okupo ho baby. There's a particular point at. And no so to me ma akumano sa bon tentem e ka ho ba esan se wafa no bon ni niama no ntino o tine e to wo ho nam die you know we 80 time we ni be ba ho se e bro we and some Dr. Prince Pambo e dia to jade fa Ghana ye na kutu kobo for no na se wo mo apoke crowd boxing wo mi di djuma no e be ya o munjai sa no bon na mo fa no na Ghana ye nti anim e bar boxing kumwa na nanse ugbo se bia Ghana ye di djuma e international games bia mu tournament bia mu a ye hu se ye wo die hard ye supporters bia o call in fact supporters union no se ba kope na enka ne die hard supporters union president Apirugu Chakapama Ibrahim Kansa na di tudwa se ya no mu di team na chi a nye se bia kwantu a mo patu 18 adani de na o support your national teams e wo Ghana na mom passion agro no do nti e na chitaya wo mo di my national teams no enu nti e na da ye hu mo so mo etu wo support no e di ma your national teams no every day bia no disciplines na ye no Ghana no not only football you try say so you be mobilize ni ata omo echi na ya support wo so yeah sports people are you need G sports no it be bia sports e ko bia no e ya na ye pese ye ko hobi na ye ko ta ichiri
well anya adwuma na na ye ni je ho na anya akwantuo nso nti was when ni je sports ho a oyo bi a opɛ sports na opɛ se be bia sports no wo bia no wo ho no enti ye nyina ya kan ye ho abom you can see says they say die hard ab join Grace Heroes ni na se fo nyina ab join aka yi Gansu one man ono pena ye nim de ha no because your friend no you are inviting so many meetings and up to now cry your friend no enti no ono no e bia no one a personal reason we are calling on him, we are still calling on him sir obeba join na ye nyina no na ya support na ye kama Sama apirugu chakapa madia atudwa erifa Ghana supporters eho abusua awokansie ezuni na sede wonim no yese tu onya kigirafo a ene tumi to na dwumaku a omo eso ide si akonkon abibia abrade awokansie bro no Franco trading enterprise womo leading mobile phone dwumaku kese pa omo kuma ba se onya phone papa dia ba bia so de wani hye no enso so Franco trading enterprise womo accessories and electrical retail outlet no bebre about Nokia, Samsung, iPhones, say smart TVs, range from 32 to 55 inches udwani chim Franco for Womasweya ni nyan onsabe can be one more tabletop fridges no papa and ampo Frank air conditioner and so range from 1.5 horsepower and 2.0 horsepower and of course 2.5 horsepower about the CCTV camera there open papa ebeboa edi dwuma no bebre fie offices and ampo baby bia ubehia bi no udwani chim a wo Franco Trading Enterprise unsa betimi akabi aboma bibia e kama hye no so say ni no about mobile phone brands and accessories akwa 40% discount o matete so e de amawa eni nyina no ne bo no e de from pa me shawada say opese owuramu na no omtwetwe nkomo a from 0246 422 338 and 0555 939 311 unsabe ka omo ewo App Store and Play Store abra be download omo app no na odi adi dwuma hye so say Franco Trading Enterprise still from papa fie ebusua womo ni dwumaku a omo esoame esi omo echia na say agokansi mu nsem na nopai me de brew e obadwam so samre de Dr. T fiama kwata makulu mame agene red ginemu da Yada se mo akwa do Badwam TV Badwam Health Tips eso aha ene edi nkomo hwe apomudin simenu medwoda de kosi fiada enu aye bone tofa eye amblyopia ana lazy eye doga chain ni so tiene ya to so afa na wo join ya mane hawo ebe wie no bonso wate de ma simididi afia amankwa tamaklo mame fasidama endpoint ninti ene ye pie ye ni adokotafo awodo nyina de nkomo ebi ti say ya renkwa na how they am so any endpoint enkasa ofa doctor number na ofre na bibia so obeko ho so onko ho de frɛ no se bia dog me haye me ya na me hu bibi sei de na ekoso ofre doctor 0244867068 obeje so onu wadi nkomo no Dr. Rachel usi akosawa ha dog ya na se Sefia me je so pa ya da se pa chemu no de abaye ti ma yehu courses then courses amblyopia this is Sefia pacha me da se meka say most of the time no yesi kan etasi won krabre mu ade ko na aya ade ba kwa meta kan wasem pa ne se ye nta nchecking kra nani no empen bebre nim se Yada se yemu akwa benen Adom TV Badwam Health Tips eso mididi afia amankwa tamaklo se yetimi dia doctor for ba na edi nkoma endpoint ntia homeopathic clinic so yenko honko pa pomuden panfri ho yare bia infections ne how hypertension no me ade Dr. Dubuati wo mre ne adaje de mamo pa me so ya afre no so de wonyare mpo na bibi na wontia se apomuden mu a the number no 0244 867068 0244867068 Dr. Rachel Kusi Akosa Busoti Edwoma na otwe mu nyina oma no ho kwan ehye lazy eye eni na ya akwadwo na nipa fam kra so ya akwadwo ho nse de tie na eni ya akwadwo se nya adwuma bia e ho nkomo de yedie dog ya na se we nyina achi eni ya akwadwo ni eja ne saa na ho susan so ne se Sefia me da se meka se
amblyopia ye lazy eye no se one shading tem and as say hu ntane se tena ho a ebedu time bi no ye fa bibi visual impairment chese ebimpo a oba no na ko nimwade a chan se de osi hu no but enam se na ni no enhu ade enti no afiama ne performance ba form akraniko score onya ade papa bia ma ho ana se the severe type kra no na ni na enhu ade no tminya partial headache chese ni tie ne ya efa na half see na eko ana se efa ne see na ni na enhu ade nda bia etwe ba ko no ti bon se na ni bu ampa ba ko ampa na woso saa ni na ye ne ma wo se etimi hwe afi otimi complain of headache se bia o horse ni tie ne ya unkwohwe no sana ni nkwa ba ko hu ade echen ba ko e wo se ne na etimi kaye a few times so no omo se ipa npo okra na ni tu ni na the severe type no hu ade yi o se blurred vision ana se ne ma tubo mma no ne ma tubo mma no blurred vision ni nyina e wo ho ya enti we na ye kan sa no e betimi ama anifra Isafia meka se ebetima ma nifra in a way. Ebi anya direct se bia wanifra say, but the point is ba kona enhu ade no se amwa we na etimi ha. E na ye ka no na me ye emfasa ama se good eye ni affected at that point no ebe ha adwen. Eti bia amblyopia no bia na anko so straight ahead nifra. Most of the time cause what we call visual impairment. I didn't bet ma perform and se assembly beto the good eye na e wona be wu se wani no ukania adu yeah na wani e betimi de ahye bibi onze Ghana wo ya na de na net we Isafia meka say myths about amblyopia no bebe na de nim se amblyopia na se edin yare de mpanyifo enu ntie nsusu mposa akora betimanya sa condition no se de esika no efrin krabrem na company brem enu nti se ye hu no entemu a etimi ha adwen the perception say ebi ade we die empanyifo nko a na enya no number 1 and afi ebi so what this perception say correction ni press ye fa correction e makra no omompe amoka ye no se no mempe correction no jame ba na sa ama me and obi aba me clinic amasha ne da oso on de otwan ya ne ba no edu ni mpanyin fie so a ansa na wa me aboa no na me ka busa ne se wan hwe yi a enu sa time no a wo de sika e ba na wa se wo ba nani no and you can't use money to buy sa when people sika ento ani wani ya okane a wo da achen wo so ba ho ban enti ye ma na omonyi ni ba no se ye ni be kom ho a ye ye mo eye test an wo se sa me ba we di wo question mark a yetimi hu ne ntam ya so mo ntem yeah ane ochina nyame ya adoma ye besa atwaso na my number no da it has say 0244982821 0244982821 Yada doctor se papa pa ochina kwa hodin wo ho asaka ye ho 5 minutes yenche na yatoa ye nkomo iso endpoint homeopathic clinic adaroma ene edi san nkomo ye ochina nkwa wo ho a ye betwaso ayamo akwa babie me Adom TV Badwam and I'll be so channel many so dodo pa because stations in do so and so they are Adom TV now the eneda aseda your dey why ni TEWU health tips here won fa ni aguru ya mi show to any who how bia Mr. Ko ni en check him out na from 40 kono nso o hwe ade a bia no aye ni sei enu Adom ne dom me ma me ko check e medru ho asa me peja mani hwa de na esua esi star obi sa no and na say they press myopia na to from 40 ho no we be experience bi hwa de asa o hwe no ti me so ya check wani no why ya me show endpoint homeopathic clinic adaroma ene yetimi di nkomo a etisa health tips endpoint na sponsor ye 0244867068 if you have mema ne do so pa so omonte omonko check your prostate no why so omonte Thomas Boaz Ike or say na why is ni na omonko check it because say ben wo mu o say the yesu ban te no na ye na dog famiko doctor na e oba ho no we dem fa doctor Boateng number no free na e do how free me am if you ti mo free no ko check your prostate no scan ni e free lab de otua bia na daroma onso anya bi de abeso yasen
yetumi na aye adwuma ti sa na tie endpoint branches ne doso ko ba bia na so ne na eni nsa so de adu suyi ya toto aba wo maimu a toto aba ne mu niema ya na ekoso atutrasam ne ade abato nti obi ani ba ko abo abato nti obi nsa ba ko atwa abato nti obi anya prabi ko twa bi aba bedan ho sa na tie ana sanka abato de okoto de awia na wakọ akire ana emre ni du ho no mu a abambofo bambo wo ho na ugire na chie no wati unipa di nkunim a abosi wani nkunim a ayekonne no wakọ akọhyefi nanso nya no no ehu violence tutrasem sekan ma etu nyina ahyehye nkofo scissors nyina ahyehye nkofo ho aba ye koto kokromuti a woni tim ho mepo so mesi ana mepo bentinti obi ewu ho kwa esukodo efiadai yedom suko hwe saa niema no na boas na ja yeyi na esukodo team no anope oni eba bedi nkomo na yahwe de wormu ehunu go abatuo mu nsensem memo akwa be ifia mejoso na wia bokode nyame adom ye kurakura mu kakra esukodo baso time be nyame adom a fiadai ya ochinu ene ya wada nti ochinu fie no miensa pepe no miensa wa Adom TV okay esukodo ba ye nche ne nso sent no ehu se eko fi se esi besie news no de yaka ba ya na news wanya cha bi abe 3 minutes bi na esukodo de utie didi na wa dobu suko ananya no se wo esi bi wo fi asa atwi no o bade be ma wa dobu suko nti we no ya wurawura mu a mre bebre enti dia ne yehu ya batuo mu na eteseye okay if you made us say wonim se ya sheda Adom so kose de wo kan no efri se o manya kabima men kabi amamu efri 1992 ebesi enei abatuo akoso wo manyimu na abatuo no mu no eya na eniema bi taasisi eniema na esisi ebi ne die menteme ho ase ya pra obi ya kun obi ya shi electoral commission office ya shi police cars saa niema we nyina na ya hyeda na ya ka ne nyina simu ene ye ne mpanyimfo di nkomo se abatuo mo menteme ho ase die na edeba edi enti na yankoto abanyi obi na omedi anim na afi be wie na ada ne maabo atututuo na ye kun obi me no wo kase obi da yare mpa so a abatuo mu basabasa yenti obi ahwere ne ba teacher ni a okwakyere ade a wapon a wokufie mentimi ho asenti a wonam ne baby etu aka na ma wafiri mu akosisan enipa nyina o mawu abatuo mu no aban bia ba osim betu anamo omotu anamo na akosisan free chapone ekọ ayewa so west woko talents by election wokeka saa ne mu nyina si ani a odododi odio enne enkuru ahodoɔ aka abatuo mu menteme ho ase abatuo mu basabaseye ne asisie omo a omo ta saa ne manachi omo omo nam so ma saa de naba die na mra no ayewom enu ne yɛhyɛ do sansam yi mosuko na yɛhwɛ sɛ nti oman yi kabima menka bia yewo aya ne agye sɛ oman edie ne bitima yɛ edia improve ye ho na abatuo mu menteme ho ase abatuo mu basabaseye etu atwa ananse yabra no ase ye ne mpanyimfo adi nkomo mo makyire mu sɛ eya na enipa bi hye akyire ehwan mu na hye akyire ye ne amanyofo na ankasa mu madi nkomo ama mo makyire mu de nam so ma saa ne ma ne timi ba na ye bisa sɛ obi ekoye ne enye obi kodie tuturasem group bi ye to aba obi hu sɛ metwo men na mu yemisa sɛ wɔn asɛdeɛ wɔ hɔ yɛ deɛn bammɔfo wɔ hɔ yɛ butimamfo yɛ bonsamtwerɛfoɔ deɛn na mmara na yɛ saa nkonfoɔ no sansɛm we ne yɛhyɛ da Adom osu kɔ efiri afia pem hankro ne adokro mienu 1992 besi ne ya yɛ wumu sɛ firi saa bre ne besi ne abatuo mu basabasa ye hemfa ne hemfa na akoso hemfa na eta akoso pa edie ne ya de afa ho edie ne ma saa abatuo mu basabasa ye no ekoso wa saa miamia we
ye beto aba nhwehwemu beto dwa so ahadie ahwe ya bibi betimi asi bibi no so besi ye bisasa bamofo no omo adwuma no awie peye omo ye bi ombetimi a improve ana die no ombetimi ya mo adwuma no adimu ena afei emra wo ho a wonim se ukoye tutura sem wa batuum anase ye koto aba no ukoye ne ensem fata wo de sekan ko ho wo de aba ko ho kubo obi a emra no ne obetimi adi ye misa se via sa mra no ye de ye adwuma ana na omo mwadi sa tutura sem na mra no ene wo mwadi ana sa ne ma wenyina ne ye hyede ne yakakasi ani ene ne mpanyimfo adi hu komo na wonim se ye wie asukodo ya na se ye bo wie a ye ma no nso ho a ye de copy be ma speaker of parliament stakeholders o mo ka bi ewo mu onim se SRC elections schools adruhu ye to abakeke jiwe na koto abama jiwe na koto abama se ebe wie ase nipa na nto ama no ana hu sade no ya dane akone yenko afa wase mo mfa tutrasem mo fa mai mama ba de o kenyina ye hwe except mode amaye no na ye hu de ko nti ye hwe video yi emra Azoka, I'm a Dogomba man. You are staying in Tamale. And you come and attack me. What about if my people from Tamale to attack you? If you the way ya, info enko abakotemu, efa abatomu basabasayo. Okay, violence, federal mic or by your official, and go on coffee. You person brand next time. You be by election krum. Ghana kabmami kabi enya emfie aduasamienu adien enasisi ewabato efri boko eko ayawaso eko odododio edibesi ablekuma north. In the Chiraponi by-election, it's not somebody I witnessed an individual take a gun and shoot 3 people. I was in Tallahassee by-election. We had to run for our lives. Every ferry semeka yen security agencies in Wasem. If you say the way I use you, it's more of regime security than national security. Adom asukodo ado ensemimu ashe de sabasabasayi eba ne sunsanso ene anoso a ekwa animu no empanyifo ebetumi ede aye adwuma. And we de enkuma no na ye sure say Friday ne de headoso nye we nko a papa ye no masem mpo se de na oka no die na edeba asukodo no adomo asukwa hunie enam so ma abato basabasa yekoso die na yebetimi aye ensunsanso oben na edebre yense oman sa nima wonyina wo hwe Adom TV nyame Adom ochina ebra abono miensa 3 pm obehu niema hodo die na asisi wo yabato mu ebi mukura wo a samre ni esi wo 1992 ni ade omo ahu ni nyina no ya hyeda domosuko amanfo obehu ni asisie omo enam abato no so amanfo ahwere wo mo nkwa wo mo a ya kire wo mo de mra no ne wo mo aye yene afei die na ye koyani mo se oman ye betimi aye se ebe ya abato mu basabasayo ebetimi abrase ananse etuo betwa kura. And that's it. And the info see hey, Chenya me aduma. Enti esukodo team no boas ne bai be kasaye o chna 3 pm pepe election violence akoko so since 1992 bepem 2024 even by election ekọ so nyina ebo no. E de nyina be bro. Mo mpanifo ahodo adidi hu nkomo bebre yentie bi. Na yempa ye nyina ne se mema yemfa ne normal documentary na keke ne mom ye ogidie pass mpanifo ebetu ho anamon na ne asotwe sefata no na wo sa asotwe no ekọ edema no medi afia amankwa tamakro mombo tire crado medi ahosepe etwaso if you know the dance hall king enyem the new song I promote pa in street crown na eni just ama owo ho enye dey ndo da ne nya nante na nkasa be ye post na yakọ hwemu so yewura sana work nyina no ye pepepe atasa ma baka cho de Ghana had the artist bia nanyu so enyi do oboka kwaji Grammys no e award a woye wa brochi me na ohono kra no oye
the creme de la creme for no na wagida ma Grammys no into no artist bi a wa Africa biara no na nyi so mnyina do wo kopedo because wo kopedo ho na cheda wanyi mpanyimfu na nyi won den anyi won zizi cheda wonyum ne ye dope ma obrodo inti menyu reka say Shatawale ni poster oye wo Instagram ni na ehwe post ya mo read bi a che no ma bonchire mu nso amo Shatta also Grammy Academy approved Shatawale street crown for official consideration. Chala menyu ka say Shatta enter Grammys. Or the new street crown now call ma one man official approval. The enyum no officially no obo consider enyum no. Na se wa wonyim na wonyim na se enyumi wo nominate enyumi a. He enyu ye begire wo krom ha no. Onye hu hwe. So I said this moment is not just about me. It's about Ghana, Africa, and every fan of African dancehall. From the streets to the world stage, our sounds and culture now stand on the biggest platforms. Thank you to Grammys Academy for recognizing this entry. Win or lose, it's a victory to the Shatta movement and every youth who believes that dreams come true. Hard work, also come true through hard work, consistency, and faith. Now, what can this album 100%? God is here. And se ka kan comment akra na masa no na Kelvin boy mu nyina sha sa Adom FM so ye wahabi medical so wa ma na yi and opankan so pa me you can say Shatta movement yi bia celebrate because for Grammy to even consider that unyumi ya bet na se ehu da nyum no you okay but what for Grammys one is an bottle mom because what check nyum na what check the nyum no onye obi nyum na aka sample onye duplicate enye obi nyum na ekowia obohwe issues a owo nyum no nyina ho ansa na wajatum it's for Grammys to accept there bobo consider Shatta no nyum no e chere masa nyum no e dope nyum no e dope yes well ebo say man ho no bonsem because Shatta movement big news there for us. Into no Grammys for also when is in submission summary which ma Shatta was submit 68th annual Grammys no yerisha pa there what consider so yeah consideration no official consideration am na say ye ja no bo hu okrom ha no wasamaranyen into no nyum no street crown no intake akra na yantu ye there wayosi actor na ochirema or letter to the president or nsem bi opedo ka kire o mampanyin Mahama me yekete da mnsam no na yemra you are John Dramani Kwame Mahama oba bechiao papa wadawoma ewumso obeka se unkobi papa omani sufro bi papa omani hia wo moa papa omani sufro be yesu se yimu yentimi ka papa the way we see no money yes so na me adom when you 2/3 of parliament papa constitution da ho se ye be review and I say be amendment papa you first konya we so papa ni nya amendment na so to so another 4 years bi maye papa se do si bu o man wo ye kwame ko ma to so yenu yes so e wo so waka so won ko bi mu de papa but who is state man omani nyina dadun da so omani kan ko hia hwe na no you submit ya muko yi papa trust mo de koto ho no aye restriction aye visa restriction na aye friends aye America for their to Ghana papa wonu mo semti obo ye fri ho papa da wo ma yes papa yes mo nya amendment papa na sako another 4 years maye nessa so my no cry audience na won ko bi ma ye hu so won ko bi papa yesrew papa e kura so waka nso nwe papa yesrew sabre bi my why okay into no wayosi enyen sema o bakaka letter to the president ono na mama ashebino na you move away from that na mama ka se mi sure after rapperholic no na Stone Boy trend
Oye Monday no anapa ni nyina no. Ah kese nyubria na Stone Boy trend. Na ni nyina anye dey. After yero kade drum call rapaholic na se baba yara oye ma oye de jumezi ne yede na aze no. Stone Boy no fan be posty. Stone Boy no show okwa ye e wo Kumasi. And the Stone Boy all retweet see. They will post no cho historic wodo. There chade podoka den nizin. Oye too dope. That don't know. Oye history. Na obandam no asam no anye ibini model. Osande sa kwade na wakwa ni show. Ina yere praise sa kwade na shata wale the performance no. Nti for Stone Boy to come and write that no. Na chede ibini mo pada wachi my brothers na ye ne yaw. What's a one na? I'm Stone Boy. I'm sa kwade na waka na asam no. You know what? You what respect be wo hin ntama. Onam du point muntu menya azo otedam na emom mu show no ze no ye historic ampa. Say Stone Boy na yembra. Hey, oye izo crack kula. Oh, can explanation so come out na so. But him that time no. Cause the time na yero kado sakode mu az no koye no oye historic na no so kwacho no so historic. Se no boy ba wa chechilem Stone Boy chema onye obi enya asam onye obi enyi beef bia mpono na law support rapaholic no tanya afi no waba oreba kansem bia timo pocho Ghana fu me ntwado ai me ntwado am de bibia me advocate wo ma stars no want na in asum dream pon ne chew wo want na in asum dream pekasa na we aye de na we aye ye nya ho na me ma congratulations kase nkoma me brother Amrado Amrado wenya a beautiful baby girl come make about beautiful baby girl immortal no answer mara you say it's a girl no post or yeah 2 days ago me if my man congrats no so them congratulations no no answer mara say a life update on Amrado na me aye na Adom wenya a very beautiful baby girl no congrats e bom pay amabofo no nyin Mbe pin pamba yen foso mo mangana no wasamara nye no me catch or the throwback Thursday no or brafo and year throw back on back in the days in 1999 na yet top wafro nka na nizina nkasa ye Elliot Kobna Orchard akon nizina nkasa na mabo acho no so no Ghana ha baby be bia no or brafo na yenyim na obrafo na mame ya kwa arrest o ntina mame no chere dwon to o chempo anala ori nyinya no auto no to waso de wato nyi waso de na ma auto no very good e wo honom na chere mo share number of albums or wa in 2000 album pemuka no asa dama album no enwum wodu nyina ya hits na dam album no onye hama na ye one off no onye dam album no ti tracks ni bi pemuka Kwame Nkrumah Yanom Aden agro na so agro na so Brian ko ha dam nyum no so mensa na masa obrafo wezi number papa na back to back wama hen hit song sapa okrom hade sinda no ye throw back on obrafo the man obrafo maka show the water noti onyin nunyum so water noti onyim se hwe obrafo nunyuma ehwe abebu sama owom na mosima o touch on social issues as of ye hu bia as Ghana fu bia no oba address igbe mbazi nyina no obrafo ba address the issues ni nyina atasa into no me hwe performance bi back in the day, every performance in Ayambra. No, as a Baje award, it was 2000 no award OJ rapper of the year, new artist of the year, best hip life song of the year. Nina no Ghana music 2000. Interno better year do. What I say, basa. For them kind of mechanism as a bit na this song is what I mean. Also back to back. As some sebe who born you by mistake. Ehu, chowo ho odo no ho a
Odono ha one drop odono aso so techi directing Timo control me resi I see you me da hum nyina ase nyame adoma ye basa na ye hia morokọ mami nja wan kwa me nkroma no ana wo se kwa me nkroma na se na ozi ne 116 birthday mami nja wan kwa me nkroma no ma so do nyame adoma ye basa na ye hia Yada say yamwa kwa babie me Adom TV Badwam na uguso ehwe no mamboatema yada say so dia hosepe no abreye enchakra kwasi any team nenkaye ewo University of Ghana Lagos na ni nyina no ye adwumawura training dwumadie no a wono de ehhye so no mpanifo ne anintini ewo dwumadie no ase yamampani abedi akire Professor Nana Jane Opoku Ajeman ene mpanifo ewo ho nti yebekọ ho na fe ye dwumadie no abro na nsa na kwasi ni team no ebe krado aba ne de osumi wo ye nyina ye nim say pink month I no for tokokramu eho dawuro eho an ye boys ye nyina yebe check sabre ya ekure na impempi no sa ya yi eba woso na ebia bebia duro na dokota fo kase ye betwa ya na nsam ne ye bebre ana watim po so ye se kokram atonu phone mu no enye easy sa kra na ya na ye wo survivors bia won ye akokodrofo nti se de won mo jeni no etie no won mo ne yedi nkobo na ebu baako ene yenya no abosumi ye behwe ne yenya bia etisa survivors ne no won mo edi enkobo ye be try na bribia no ye de ne story no ebebro nti na ye hyase a ye ne magi di enkomo ahwe ne jeni brebe na setane te say brebe no wote ye se kokramo ne nufumu ehun sem ti no toatoa so ti se wo follow ye na ni aka ni nyina edu ho so a wobete ase ti we de adidie mu a ye ko ye ne magi ekodi enkomo yi ye mkotie na ye wia ebeto so memo akwa ba edo eba Adom so medidi afia amankwa tamaklo bosumi a yesimu ye bosumi a ye bodewro afa kokromato ema ene memma kuma bi won lofumu na yenua ba ono kokram no bi ebeto ne lofumu no bebi ofri ni bebi a waba bedro oni yedi ho enkomo na onso wetime de akekere wo ho wura se bia ya bo bibi sa so akere wo se bia kokroma beto no fuo mu enti wonenam ena wodi nnuo bi keka sebeye beko nom ne ade hu sunsun so nyina no kan hu wo busumi mu na ye ne abusua ne ma wodo bedidi nkomo afa ho na fe wa hu no ne obetumi aye midin afia amankwa tamaklo na mia menua ba donko ewa ha oba me mu akwaba ye da sepa ne baby fefa odi abewura aha na ye City Hills Event Center ewo okay director yeda se papa so o my kwan se yemfa ahani dwume yeda se na udini nyina de se idi Margaret Odamedonko ufri maye a little about yourself nation. All right ye kwapimni me papa wonya ne baby crow idi de Samuel Odamedonko okay no ye sojeni o ye pay clerk na me mama nso on the ogusoti ase we did the Doris Amasafua on mienu omoma no me na metoso nsia okay ye yonwotwe me na metoso nsia na nyame adom be share me school ase 37 primary school me fa through Flagstaff House me call Accra High School inti mashase kakra no no oh okay enti se we oba wafo me pa chwan aware for how many years ni my worry for 19 years wow okay awoma papcho I me wo mami no okay penini 18 okay
Kumano 17. Okay. Okay. Sisi penny no university of level 200. Kumano so SS2. Okay. SS3. Wow. Aside of one also no me wo babema. Ono no me fa ne se obi a ma adapt no. Odo na ka ho. Ese o no mo ye girls. Akoje be ma be ka ho. Enu ano no. Sa enu ano no. Na bosumi we ye bosumi aye ka kokram. Eto ma no fum ne mema kuma bi edi mu ye ka ho asem. Na said wa ye shepe ne kama fefefe a wuti hwe. Yes, we are survivor. There's a kokram from the be I told him. Saying a see for how long? Okay. All right. Me di be 23 years. And our baby be share me futuntu be benkum ni mu. Okay. And it's no some random nice I met breast cancer once and kakra. And a company and I'm in your way, American company. Private hospitals and they're sharing. Now you call the most expensive hospitals. In see, and you wouldn't to say, baby, or yapping. As a so because no tolerate tardiness. Let's animal name excuses on one. It's me who are banner pet. Na medical clinic. Okay. Emma, Dr. Shea. Inti Dr. Kakai Brobi, Dan Suman. And no, we decided say, oh, Mammy Jai, Emma abundance na ho, na ya ekobasa itumi cause problems. Inti no we ne bibiki to be say peace I say. Okay. No dear drugu woman, say me fan kokulibu. Pathology department. Also now what 23 years. Yes. Inti we na a year be asem na okay. 2000 and something. Okay. In the 2000s. In the 2000s. Okay, it was. 80. We you know, the medical colleague pathology. Emma, omuko hwehwe mu no omusio. Eye benign. Eye cancerous. Enunti no being a Ghanaian. Ye na bi before no. Yeti ade a ehu. Ni ye boy amane say oh die ehunu enhye da me yen ya ni atiada ba facha me because of the year no ye say show bi nkura ni asa educate you bi o age no e be say some person be kan nyina kura say see me 48 years 48 okay 49. Okay yen to aso okay nti medical ya o say benign ya so mo ye test na on be can say either say a malignant she say yarewu okay and I say a benign sir she say she ni means it ye can say a benign and there me better be die and ye say October dukura na ye can breast cancer asema me dey me come meet me say me dey it me nyame say me dey share you no ye see bibia it any me didimu oh fi hono abana amabiom but de me hu ye ne se se me be chima me nufu benkum no ya emutaye dududu okay but me chime wia na ba no ma na me ovulate a time me to kusia no eno so to me ye me say say emu be dududu eno nko a the other one okay sometimes no ya na emu atenka no enko yesa enti mi didimu me worry at age 29 okay and around 2006 na me wo my first child at age 30 okay enti no me wo ye no si ebeto ho no so na kokram eto no fo mu no wonyini wo mo family ni mu no oti bi wo mu so obi anya bia na in fact man ti so obi anya bi me ma me nuanu ma o me papa nuanu ma o me nuanu in fact me cousins e ma do so me busu
but man ti say obi enye bisa. Okay. Na one thing so be abusua ni mu apart from breast cancer be a cancer kokram bi ewo baby. Okay. Me mama nyini over 100 years. Wow. Me papa mama di 90 something. Ansa na wo free mu. Me mama nuanu mu nyina so omo ani fi ara. Ansa na wo free mu. Me mama go so ti ase. We di problem bia. Okay. Back to first child at age 30. Nti ono no me wo no na me go so ye adwuma ya na me wa American company. Me ko adwuma 7 a.m. me be do fie be 4 p.m. Na ya normally no during the day no me no be ye drew hye. Says that time we breastfeed. Nti no se me be fie na me prepare me ho na se me ma na enufuo na on time pe be kumudie no nti ni fade na ena eya okay udane ne to wa no wa se ne yankwala yes nti no na on time pe but ni na no madwene anko so aside no na eya me nufu benkum no unse ya yesi obakasu gu wonufu so a na yesi poesim sa okay itumi ye na fe awati egu so okay ebi ye misa okay ente no gise wo pe obi atwi nsuo ni firi ansa na wo ho ato okay nti wo mu a yesi o fa say to so oba wo na ama ya wo no abafom okay sa nyoma no na meye nti akwa no anom no fo no da biem no nom de ba na ni nje ho sese ni fa de enti ono se mi twa ne no fo odi be one na ye twa no fo be ono no ampa na on sheda ampa da okay ompe but mi twa ne no fo no anche ena me sanyi se na chi wow enem se no nyina na ehye ho na odi jaye ye beto so enti yenua ba donko na ka sadie ne de no etie enti ya sa kan ye ho ye beto sankomo yi eso na fe nyina no de enti a October bosumi wei ehu hia oba na bema de adokitafo ne anesefo be ka kye bia we ye no funu mu no ye be pay attention yentie ne de no esno bia ne ha we bia ne de ni sie ne de no ne ye di ho nkomo yi nyame ye adom a ye be san atoso da se papa pa se wo hwe bie nti no bosumi we mu nyina no ye kokrometo no fom ho de ubo na ye boy ti wadaroma saka ye ho na the story no said ye tie no ye be wie no na maka no sempo ya bobi so achrew na abo hu nti unko hospital na on nam nkwanchen emanofo no asaya by the time ye be wie na nie onso to ho anamo so hu ne de no na hyase no de mukitu bi yakoyi o ehun sunsu aso ne sede sa toaso no ni nyina kan ho ye de bebro me de afia amankwa tamaklo ye ko University of Ghana Lagos na kwasi ensia ni team no aye krado if you said dwumadie kese bi koso ho ntie ne ho ne de mpensempensemu no efri banti kwasi se wote enka oni team no ye je mama edase